Sutra, 27. novembra, pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik posvećen Svetom apostolu Filipu, ali i božićne ili bele poklade, posljednji dan u beloj nedelji i dan pred početak velikog božićnog posta. Većina običaja vezanih za poklade odnose se na zaštitu od zlih duhova, paganskog su porekla i u mnogim mestima se proslavljaju kroz zabave sa maskiranim igračima i glasnom svirkom. Narodna verovanja su povezivala period poklada sa povećanom opasnošću od zlih sila i veštica, od kojih se narod štitio na simbolične načine, recimo belim lukom ili paljenjem obrednih vatri i tako dalje. U Homolju kod vlaškog stanovništva postojao je običaj preskakanja ovih vatri i igranja oko njih. Na Kosovu su neke pokladne povorke simbolizovale svate Kraljevića Marka. Poklade su obično dan neobuzdanog uživanja u hrani, piću i proslavama, a praktikuju se širom sveta. Povorke i karnevali pod maskama karakteristični su za Italijane, Hrvate, Francuze, Nemce, Špance, Latinoamerikance i druge. Slave se i među pravoslavcima, naročito u Grčkoj i Rusiji. Poklade se u Rusiji obeležavaju praznikom Maslenica. Većina pokladnih tradicija uključuje ceremonijalno spaljivanje lutke od slame koje može imati različita simbolična značenja. Kod Srba poklade se obeležavaju pred početak božićnog posta, kao i uoči Vaskršnjeg ili Velikog posta. Božićne poklade su crkveni i narodni praznik. Nekada se ova nedelja u srpskim selima oko Smedereva obeležavala prolaskom maskiranih povorki koje su pevale dok bi ih seljani nekad darivali mesom, slaninom, kolačima, ali najčešće jajima. Učesnici povorke bi najčešće predstavljali vesele svatove koji pevaju uz smeh i šalu. To bi po pravilu bili seoski mladići, a ređe i devojke. Slični običaji postoje među Srbima u Popovom polju, u Hercegovini i u Vojvodini. Tamo sela obilaze povorke mečkara, što su po licima nagaravljeni muškarci, odeveni u stara i pocepana odela. Poklade su dan za praštanje i veselje. Smatralo se da u period Velikog posta treba ući bez greha. U domaćinstvima se tradicionalno priprema bogata mrsna gozba, naročito beli mrs po kome ovaj praznik i dobio ime. Božićni post je ustanovljen da bismo se pre dana Hristovog rođenja očistili pokajanjem, molitvom i postom, kako bismo čista srca, duše i tela mogli sa strahopoštovanjem da dočekamo Sina Božijeg koji se javio svetu i da bi mu pored običnih darova i žrtvi prineli naše čisto srce i želju da sledimo njegovo učenje. Ako vam se sviđa ovaj video, možete pogledati i video koji se trenutno nalazi na ekranu.